kuri uyu muhanda ujya Hatasimba za Barashoto cyagezemo mugoroba mwiza cyane rero ngira ngo ibyinshi urabivuze umukino wa kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cy'amahoro hagati y'ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya Gasogi United. Ni kubera ko ari mu mibyizi, ndakeka ko ariyo mpamvu abantu benshi bataragera muri stade, ntabwo abafana bashimije, ariko ndabona hagenda hinjira bake bake. Reka turebe ko umukino uza kugeramo hagati hari aho tugeze muri rusange, ariko cy'ubwitabire nubwo atari bwinshi cyane, ikigaragara nuko amakipe yiteguye kandi ameze neza cyane. Ruvuyanga rero twihute na 11 bagiye kubanza kuvuga ku mpande zombi, duhere ku ikipe ya Gasogi United. Kabisa Gasogi United ifite umwita Dauda Ibrahim Bari yambaye 16, kapiteni wabo yitwa Mudele Akbar yambaye numero 24 n'umurundi. Iradukunda Axel n'umunyarwanda yambaye numero 13, ari kumwe na Hakizimana Adolphe akaba yambaye numero 24. no murundo wangu hanyuma hagaranye no bita Nduwayo Alexis yambaye 14 n'umunyarwanda. Ari kumwe na Udaye Mukajan de Dieu umunyarwanda. Hakumwe na mwene wabo kandi umunyarwanda witwa Mugisha Joseph yambaye 10. Ari kumwe n'umunyasenegal yitwa Mbaye Alioune yambaye numero 9. Hakaza umunyanigeria nawe witwa Kokowete Udo Ibioko wambaye numero 17. Arimo obita Hamisi Hakim yambaye numero 8 mu mugongo. Umunyarwanda nawe akabagaranye ndetse none Kumana Dani umunyarwanda yambaye numero 12. Ngabara 11 bw'ikipe ya Gasogi United Rezo Integre. Hanyuma ku ikipe y'ingabo kipe Pierre ifite obita Ishimwe Pierre yambaye 30 n'umunyarwanda. Yari kumwe mu mutima wa defense na Aliou Suane n'umunyasenegal wambaye numero 5 mu mugongo. Hakaza Nige na Clement umunyarwanda wambaye 13 umutima wa defense. Niyo mugabo Claude ari inyuma iruhande rw'ibumoso ni kapiteni y'ikipe n'umunyarwanda akina ibumoso. Hanyuma hakaza ukina iburyo umunyarwanda witwa Byiringiro Gilbert Kajeje wambaye 18. Hagati mu kibuga numero 6 mwiza cyane mu Rwanda yitwa Dauda Seydou Yusuf yambaye numero 25 n'umunyagana. Hanyuma hakaza umusore bita Nibizira Ramazani Rama n'umunyagisenyi ari rwose kabisa umunyarwanda yambaye 22 mu mugongo. Agararanye n'umunyamali witwa Mahamadou Lamine Ba numero 14 mu mugongo. Hakaza umusore bita Hakimu Kiwanuka mukwano gw'abanji akaba ari umugande wambaye numero 7 mu mugongo. Ari kumwe kandi namwe nabo witwa Dennis Omedi mwana wa Kabaka yambaye numero 24 mu mugongo. Kabisa Omedinho. Hanyuma hakaza umusore bita Ouattara Djibril Shah yambaye numero 10 n'umunya Burkina Faso ari rwose yambaye numero 10 mu mugongo. Ngabara 11 ku ikipe ya APR. Ndabona umusifuzi wa hagati mu kibuga yitwa Rurisa Patience Fidel, akaba ariweruka kubona badge ya FIFA vuba cyane, nta mwaka arayimarana. Akaba ari umukinnyi hafi saga ntago ariweruka kuyibona se uyiheruka kuyibona ni Celestin, ariko na Rurisa nawe ni vuba hashize umwaka umwe, ntago ari igihe kinini cyane n'abasifuzi beza. Hanyuma ari kumwe na Mugabo Eric nawe n'umusifuzi wa mbere w'igitambaro, akaba ari umusifuzi mpuzamahanga. Ndabona abakinnyi batebeza bipanga neza cyane kabisa. Ese iyi match iraza kugenda gute? Rurisa Patience Fidel abaza abasifuzi bamwungirira ati muriteguye, abazamu muriteguye, byose ku murongo. Akaba aduha ikaze kuri Kigali Pele Stadium. The Army Lovers barahari cyane, urubambyi ngo narwo rurahari cyane. Gasogi United ndetse n'ikipe ya APR, ninde uri buze kwitwara neza cyane muri uyu mukino? Acha tuangalie, twende na kazi kabisa. Ruvuyanga nkuru nziza ndetse na Kwizigira Jean Claude. Iyi ni Radio Rwanda hafi yawe, twende kabisa. Attention, reka turebe Nibizira Ramazani kwagana muri kona ku ruhande rw'iburyo, arawukata ariko basore w'ikipe ya Gasogi umupira bawutereka hanze. Ikipe ya Gasogi itangiye itsinda yerekeza mu Nyakabanda cyangwa se za Nyabugogo kuri uyu muhanda. za Nyabugogo kuri uyu muhanda ujya Hatasimba za Barashoto cyagezemo Nibizira
Ozodiyo Pierre Rama terekamo neza cyane kabisa. Baradekaramo umupira uturukagana muri kona, awuterera inyuma y'izamu, arekura reprise ikomeye cyane kabisa, ikompora y'ishoti rikomeye cyane. Ramazan akaba yafashe n'umwanya waruboneka Jean Bosco niwe umaze iminsi abanza. Umutoza yakoze impinduka imwe, Darkonovic muri 11 yari amaze igihe abanzamo n'Ibizi Ramadhan, none aramuteturiye kama kawaida kabisa. Kimwe cya peri ku busa bw'ikipe Gasogi. Attention, reka turebe pira batiri kufra ikipe ya Gasogi United. Igitego cyihuse cyane mu by'ukuri, igitego cyihuse cyane. Attention, umupira uva cyane ikipe ya Gasogi. Shoboka pase kwa Ndikumana Dani, umupira baramutwara ikipe ya Gasogi. Onga pasanga kuri uyu muvane bakaba yitwa ninde, ni Kikote Udoyi Bioko, barumwa muri ikipe ya Peri. Barazamuka umupira ari kwa Madura Mineba, achoboka pase kwa Ngumusu, arashaka Denis Omedinho, achoboka pase kwa kapiteni Claude. Attention, umupira ugaruye kwa Denis Omedinho, Omedi satira imbere zoom, ariko umupira wo kuri ikipe ya Gasogi hagati mu kibuga kuri umuvane bakaba yitwa Nimbaya Riwan, achoboka pase umupira muremure nibyo arashaka Mbaya Riwan, ahubwo attention, reka turebe hasi ikipe ya Peri baracyamuriho, ninde ni Arius Wane, riko umupira arawureka urarengariye, arawuproteza cyane ariya. Aramubwira tuzitonde ati we Mbaye itonde, twavuye hamwe turaziranye kabisa. twavanye Dakar muri Senegal turaziranye. Mbaye Ariwane rutazamu ikipe ya Gasogi ati tuvuka hamwe muri komine ya Medina, ntago wancika kabisa. Attention, hasi ikipe ya Peri pira hagati mu kibuga, pira kwa Mamadura Miniba, achoka pasanga kwa Kagege, arawugege na Kagege neza cyane ariya. Atasawira handenze ni Jibril, achoka pasi na Ramazani, barabatwara ikipe ya Gasogi, barakontorora neza cyane hagati mu kibuga kuri mvano bakaba yitwa Dahemuka Jean Dodier, achoka pasi kwa Riwane, achoka pasi umupira muremure hariyo Gasogi imbere zo Mariko bari bagiteretse, Mariko bati bararira so kipe ya Gasogi hano barayemo mace ni hatari, ibitego birashobora kuza kuboneka, mwitonde mubyitondere kabisa. kabisa. Attention, hasi ikipe ya Peri baracyafite mu bwogarizi hariya, acomeka pase kwa Arius Wane umunyasenegali, gonga pase ku munyarwanda ni Clement ni Jena. Attention, Clement ni Jena, gonga pase nyuma gato shakisha Pierre Shimwe muzamu wabo,